Zijade, Abdurrahmane, mnogo kasnite, gdje ste dosad, braćo? Nismo se puno zadržali. Samo što se nisam onesvijestio od gladi. I mi također. Hajdemo onda, šta čekamo? Da. Ovo je vrlo ukusno, braćo. Da, a pogotovo kada je neko tako gladan kao ti. Idem da napunim malo vode. U redu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zašto oni šapuću? Ne žele da čujem o čemu govore. Zasigurno pričaju o meni. Gdje ćeš? Nisi dovršio svoj doručak, ahi. Zašto li je tako iznenada ustao i udalio se? Zaista ne znam. Možda ga je nešto uvrijedilo pa je otišao. Hajde da ga stignemo i upitamo ga šta mu je. Požuri, brate. Sačekaj nas, Halid. Uspori malo. Šta se desilo, ahi? Pa si tako iznenada ustao i otišao od nas. Vi ste krivi. Mi? Zbog čega? Vi ste odlučili da razgovarate bez mene, šapatom i krišom, iako smo najbolji drugovi. Pa šta ima loše u tome? Pričali smo o nečemu što se tiče nas, o nečemu što se tiče samo vas, ili ste govorili o meni? Vjeruj nam, ahi, zašto bismo govorili o tebi? Ne znam, a sada me pustite na miru. Zbog čega si uznemiren, o Halid? Naljutili su me moji drugovi Zijad i Abdurrahman, majko. Zar ćemo dozvoliti da naš drug bude ljut na nas, ahi? Biće sve u redu. Zaboravit će on na ono što se dogodilo za dan ili dva i sve će opet biti kao prije. Ne smijemo ga ostaviti da bude u takvom stanju toliko vremena, već bismo trebali otići k njemu i pomiriti se i to odmah. Assalamu alaikum, amidža. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kako ste, djeco? Dobro smo, hvala Allahu, amidža. Samo Halid se naljutio na nas za doručkom, pa smo došli da se pomirimo sa njim. Da, čuo sam šta se dogodilo i bio sam siguran da ćete vi doći da se pomirite, zato što znam da ste dječaci lijepog ahlaka. Izvolite unutra. Halid je u pravu što tako govori. To što ste vi učinili se zove došaptavanje, a uzvišeni Allah i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem su nam zabranili došaptavanje. Došaptavanje znači tajni govor, onda kada se dvije ili više osoba osame da bi o nečemu pričali, ne dopuštajući trećoj osobi da čuje to što oni govore. Ja sam naučio iz sure El-Muđeddele riječi uzvišenog Allaha. Zaista je došaptavanje šeitanski posao, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam je zabranio došaptavanje, rekavši: ako vas je troje, neka dvoje ne pričaju krišom od trećeg, sve dok se ne pomiješaju sa ljudima, jer će ga to ražalostiti. Ali mi, amidža, nismo govorili o nečemu što ima veze sa Halidom. I nismo imali namjeru da ga uvrijedimo na bilo koji način. Da, djeco moja, ja sam siguran u to. Ali naša čista vjera ima svoje propise kojima se moramo upravljati i slijedjenjem tih propisa se uspostavljaju dobri odnosi među ljudima. A ako su prisutne više od 3 osobe, babo?
Nije dozvoljeno da dvije ili više osoba govore šapatom pred nekom osobom, zato što kada se džemat odvaja od neke osobe, njemu to pada teško. I upravo se to desilo sa vama i Halidom, draga djeco. A šta ako nekoliko ljudi govori tiho u prisustvu grupe ljudi? Da li je ovo dozvoljeno? Da, to je dozvoljeno. Dokaz nam je hadis koji prenosi Abdullah ibn Masud radijallahu anhu, u kojem se kaže: rekao je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neka ne govore šapatom dvojica u prisustvu trećeg. Rekao je Ebu Salih: pitao sam Ibn Omera, a šta ako su prisutne 4 osobe? On reče: tada nema smetnje. A ako su prisutne 3 osobe, a dvoje od njih dobro poznaju neki strani jezik, koji treći među njima ne zna, da li oni smiju govoriti tim jezikom pred njim, amidža? Ne, dječače, zato što se njegovo nepoznavanje tog jezika također smatra došaptavanjem. A šta ako među njima dvojicom postoji neka stvar o kojoj oni žele da popričaju, a da ih ne čuje treći, a to njega uopšte ne vrijeđa? Da li je to dozvoljeno, amidža? Ako su oni u stanju odgoditi taj razgovor za kasnije da ne bi došlo do došaptavanja, onda je bolje da tako postupe. Ili neka traže dozvolu od njega za tako nešto, pa ako njega to ne vrijeđa, onda je dozvoljeno tako postupiti. Mi tražimo da nam halališ, Halide, zbog našeg postupka koji te je uvrijedio. Da, mi zaista nismo znali da je to što smo uradili zabranjeno, ahi. Halalim vam, braćo, ne brinite se zbog toga.